I pozdrav svima, ja sam Nevermind. Gledate novu epizodu Skywarsa na Sarma Craftu. Ponovo igramo Skywars, kao što vidite u Hunger Games ih je samo 13. A i razlog zato što nas je oko malo na serveru je zato što igram rano ujutru. Pa nemojte se ljutiti ako sam malo dekoncentrisan. Počinjemo. Baš i ne volim ovu mapu. U sredini ima dosta vode, a ja iako dođem do sredine, na primjer, borim se sa nekim i upanim u vodu. Dobar početni chest, ovdje, opa. Evo mač, je li mač? Nisam tako. Kamen ima ovdje isto. Jeste. Ustroj neći sad ovo, ajmo da krenemo ka sredini. 2, 3, ti si ovdje, ti ovdje, ti četvorka, evo ga. Idemo prvo na ovo ovdje manje ostrovo. Dobre. Da vidimo Ender Pearl, Golden Apple. Mi to neko gađa, mi se čini. Neko bi ga mi se ne čini. Onaj tamo lika. Ajde, gdje je moje username? Tamo. Nitro, dobro. Ajde, odavde nam ne treba ni ustri strele. Gdje je lik? Jao, je. Kako je došao? Dobro, ne, trebao sam to da predvidim. Dobro, ne veze, ajde, idemo još jednu. Ovo je bila malo kraća. Koja je ovo mapa? Aha. Ovo je ona Nether, jeste. Na ovoj mapi je problem samo što je to ostrvo između velikog ostrva i ostrva gdje se stvarate je premalo, pa treba pogoditi Ender Pearlom. Zato bolje da idete da gradite do tamo put. Ovaj čest je baš dobar sad. Treba mi kapa, nemam kapu. Opa, mač. Kako dobar čest sam izvukao. 2, dobra. 2, samo nemam pecarku, to je jedini problem, a da mi ona nije neophodna. Evo ga. Sad idemo tamo na ovo srednje ostrovo. Trebate da pogodite chest ako baš hoćete. Evo ga. Ovo bio lag. Opa, kapice mi treba baš. Još jedan Ender Pearl, ovo mi ne treba. I to je to. Eno ga neki lik tamo. Pa nije nešto, ima mač diamantski. Samo da mi ne dođe neko umeđu vremenu. To ne je bilo poželjno. Da li je moguće? Šta je se ovaj prenatrpao u inventar? Nego onaj na srednjem ostrovu, bolje da se pripremim ja. Ti mene strelom. On je izgradio put, znači on nema Ender Pearl, možda je našao u stvari. Ne zna se nikad. Sve ne mogu da ga pogori, vidi ga ovaj ovdje. Vidi ga ovaj. Gdje je nest? Aha. Pa li ima mač ovaj lik? Nema, kakav loser. Ajde, jesam pobedio? I jesam, ova je bila baš kratka, s obzirom da sam ih izubio na brzaka. I to je jedan poraz, jedna pobjeda i ajmo sad još jednu. Da vidimo na kojoj mapi, ovo je isto ona glupa mapa od prošli put, ali nema veze. Nije dobro, meni baš dobro ide ovaj Skywars. Nisam ga igrao nešto puno, igrao sam ga pre na jednom serveru, Pika Craft se zove, čini mi se. I ono, nisam bio loš, ali sad ko dosta puta pobeđujem. U sve ti mi ne trebaš. Pecaljku imam, nemam, dobro je. Imam potato, evo ga. Nemam armor nikakav. Da li je moguće?
mi se prvi put desilo da nisam ama baš nikakav armor izvukao. Odakle mi gađa, aha. Ili si. Daj, kako nervira ovaj lik. A s obzirom da nemam ni Ender Pearl, ne mogu da dođem do tamo, a da me on ostaje na miru. Jaj. Bolje ja stavim ovako. Nema nekog iza tamo, nema, dobre. Jo, će li me ostaviti na miru ovaj lik? Da li je moguće, nemam nikakav armor, ovo je nemoguće. Evo ga, prvi put sam. Idemo drugi put. Pa izađi sad. Koliko mi strela ostalo? Čekaj, čini mi se da ja pokupim njegovu strelu kad on promaši. Šta, evo. Nema nikoga da mi dođe iza leđa, to je dobro. Koliko li nas je ostalo? Ne piše, izgleda niko nije eliminisan. Aha, gradiš, dobro, pa mogu ja da gradim, hvala ti. Samo da me ne pogodi strelom umeđu vremenu, to je bilo dobro. Ajde još malo. Dobro je, hvala ti. Opa, Ender Pearl, armor, kakav takav, bari armor. Ovaj potion, evo ga. Mogu bar radim na ostrovu u sredini, nesmetano. Još armora, dobar sam. Golden apple. Dobro je. Dijamantski mač, savršeno. Samo da mi priđe neliko odande. Gdje li su ostali? Nije moguće da smo samo nas dvojice ostali, to je nemoguće. Armor. To je prevamo. Da sam uhvatio, jesu, dobro je. Daj mi neki bolji chest plate, bi mi bio potreban. I ove strele. Dijamantski cipele, to. Ili čizme, kako već. Sve jedno je. Ti mi trebaš, tebe ću da stavim isto inventar. I ti tu negdje. Vidimo, evo ga chest plate od irona. Sad samo čekamo njega da dođe, što ne verujem da će se desiti skorije. Ti tu, još dve goldike, opa. To me on pogodio, nije. Ko me gađao? Ako me on gađao, odakle me gađao? Ček, kako ne vidim username, ne kapiram. Aha, ti li si. A mi da pojedem jednu goldenku pa da ga sredimo. Znaš li sam pojeo dvije pitanje samo. Ajde, umri. Ne. I ko je pobednik? I ja sam pobednik. I 2 pobjede i 1 poraz na Skywarsu. Nadam se da vam se svidjela i ova epizoda Skywarsa. Kada ih bude bilo malo više na Hunger Gamesu, snimat ću i Hunger Games. I da, imam dosta modova za mod review, dosta ideja, pa ću i to snimati puno. I vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.